Abantu benshi barekura kare kandi bari hafi yo kugera hafi y'aho intsinzi yabo iri. Kwihangana niyo ntambwe itandukanya abatsindwa n'abatsinze. Ihangane gato, ushobora kuba uri hafi y'intsinzi yawe kandi utabizi. Kwihangana si ukutagira intege nke, ahubwo ni ugukomeza nubwo bigoye. Abatsinze si abatagize ibibazo, ahubwo ni abanze kurekura hakiri kare. Iyo ibintu byanze uyu munsi si ukuvuga ko bizahora byanga. Ejo hashobora kuba ariho impinduka yawe iri, ariho ishingiro ryo kuzahurwa kwawe guhagaze. Ese gutsindwa bitwigisha iki mu buzima?